Hvala Gorane. Dobroveče, hvala što ste došli u Vesti. Komentarišemo ono što se danas čulo na kraju tih višenedeljnih razgovora sa predstavnicima Međunarodnog monetarnog fonda. Bili smo malo iznenađeni na konferenciji za štampu kada je potpredsjednik vlade Jovan Krkobabić vrlo šturo objasnio šta je to u reformi penzionog sistema, o čemu je postignuta saglasnost sa predstavnicima Međunarodnog monetarnog fonda. Šta je dakle suština te reforme koja je dobila pozitivnu ocenu? Ja se ne bih složila sa vama da je bilo šturo, ali možda zato što sam ja od početka bila uključena u te pregovore, tako da je to meni bilo poznato. Ali je rasprava o penzionoj reformi vođena na dva koloseka. Prvi kolosek je takozvana parametarska reforma i oko te reforme gotovo da nije bilo spora. Dakle, oko te reforme smo se jako brzo usaglasili i to je reforma koja daje uštede, ali u dužem roku. Znači u periodu do 2015-2020. A kako se dolazi do tih ušteda konkretno za... Osnovna ideja koja je iza te reforme, parametarske, kako se obično za nju govori, jeste da se smanji priliv novih penzionera. To jesu nepopularne mere jer znače podizanje minimalnog starosnog doba za odlazak u penziju, dakle ne više 53 nego 58 godina, za 5 godina, ali postepeno. Također, produžava se minimalni radni staž za žene sa 35 na opet 38 godina. Rađena je veoma detaljna analiza svih onih profesija, posebno je to u sektoru bezbednosti, koji imaju pravo na beneficirani staž. Dakle, tu će biti ogromne, zaista ogromne uštede i to su sve te mere koje će usporiti priliv novih penzionera, uglavnom mere koje su štedljive na duži rok, plus jedna mera koja može obradovati one koji primaju minimalnu penziju. Dakle, iznos minimalne penzije ovom reformom je nešto povećan. Također, maksimalna penzija je smanjena. Dakle, minimalne penzije će biti povećane na račun smanjenja takozvane grupe. Pretpostavljam da je onaj drugi aspekt kako će se obračunavati penzije. I o tome danas bilo reči. Da li će one biti vezane za plate, za rast zarada i u kojoj meri? Naravno, najbolnije. Ovo su parametarske reforme vam donose uštede u srednjem ili dužem roku. Najbolnije pitanje jeste pitanje indeksacije penzije, jer je to nešto što u kratkom roku može da donese velike uštede. Onako kako smo se dogovorili sa Međunarodnim monetarnim fondom jeste vezivanje penzija za plate, ali sada u javnom sektoru. Dakle, to predstavlja neki način odstupanja od onog što je bilo dogovoreno prilikom druge revizije kreditnog aranžmana, gde je indeksacija bila razmatrana indeksacija indeksom troškova života i neki bonus ukoliko ekonomski rast bude veći od 4%. Dakle, sada se radi o indeksaciji koja je vezivanje rasta penzija za rast zarada u javnom sektoru. I to od aprila 2011. godine? Pritom od aprila 2011. I samo na godinu dana? godine, jeste, do tada program predviđa zamrznute penzije, godinu dana tako, a onda nakon toga indeksacija na način da se postigne cilj, a to je učešće izdataka za penzije u društvenom proizvodu od 10% 2015. godine. To može da znači indeksaciju samo troškovima života, a veoma je verovatno, ukoliko ekonomski rast bude dinamičan, da obezbedi i povoljnu indeksaciju. Ako sam vas dobro razumela, ovde će jednog trenutka doći će taj trenutak da ćete zapravo morati da kažete građanima da su bile iluzije, da nije trebalo da veruju u predizborne obećanja, da će penzije u Srbiji biti jednako 70% plata i da će se tako nastaviti i u budućnosti. Srbija ide ka onom modelu zapadnih ekonomija gde zapravo penzije u odnosu na plate su znatno manje. Ja zaista ne bih govorila o predizbornim obećanjima, jer i kada date obećanje, date im u jednim okolnostima. Ako se zaista okolnosti promene, onda i moraju da se promene i vaše obećanja. Ono što mi sada nudimo je održiv penzijski sistem, 12 penzija, na način da se ipak izdaci za penzije, ali i zarade u javnom sektoru, da se njihovo učešće smanji. Da li će, vi ste stručnjak, ne za penzije, ali ste ekonomista, da li i znate kako to funkcioniše i u svetu, da li će za 10-15 godina penzioneri
oni koji će tada biti penzioneri, moći da žive od penzija ili neće moći, kao što ne mogu u nekim zemljama, u mnogim zemljama zapada, pa zato dok još rade uplaćuju alternativne fondove, ulažu novac u privatno osiguranje. Sve ovo opšte reforme se rade da bi se živelo bolje. Privremeno možda, neko ovo može da smatra kao veliku žrtvu i privremeno nekako reforme uvek bole, ali ako ne bi bolele, one ne bi bile delotvorne, znači onda ih nema. Upravo se sve ovo rade da bi penzioneri, neke tamo buduće generacije, mogli da žive od svojih